Yazi ngiyacabanga sanibonani bapembi bami ugogo Manzini once again. Mamelani bapembi bami ama-cleansings ange-26 September awawonke umuntu, noma ngabe wachithekelwa isisu, noma ngabe kwashona emndenini wena zange ugezwe ngenxa yokuthi akuzwanwa, noma ngabe uyezwa ukuthi uhamba naleli fe elimnyama likwembethe, noma ngabe uyaya kuma-interviews but then awuqashwa, noma ngabe ulala nesilwane ebusuku, noma ngabe ulwela into ongayazi nomuntu wakho ingqushu usuka ngento encane, noma ngabe kunalobu umnyama manobuzwayo obukusindayo emahlombe, fika nge-26 zaka September kunama-cleansings. Ekumele alahle isilwane uzolahla isilwane. Nonke niyobhadala iprice eyi-1. Akuna ukuthi hayi lo wenza impinda, hayi lo wenza ini, hayi lo wenza i-baby cleansing, hey lo wenza ini. Ngiyabona ngalelo langa lelo. Wonke umuntu noyenza impinda, nalo ongazange ageze kushoniwe ekhaya azange agezwe. So sithenga leso silwane leso sigezeni bapembi bami. Kodwa into engihlala ngiqabana nani ngayo yi-1. Yabona imali late hayi nayenza shome. Umuntu afone gogo ngisegeyidini, hayibo njani mpemu wami segeyidini njani. So this time niyabona ukuthi nginiphi isikhathi ukuthi nje sikhathele ungena emfuleni kule winter le ayisizwile sakhohlela namanje. So ngiyacela bapembi bami nabafuna ukugezwa umuntu esomthatha i-emergency, Nkosi yami ngiyacela. 26 September ama-cleansings nababhemi. Ababhemi ugogo Manzini nogogo Mahlake, my twin sister. Ekumele bagezwe kuzothenga isilwane. Ekumele bageze ngembuzi bazogeza ngembuzi. Abayinkukhu bazowela enkukhwini. Right? So ngiyacela ke bapembi bami kuyobe kuyilanga elikhulu ukuthi uthole leyo breakthrough.